Dobar dan, izvinite što kasnim. Sjedi, Omer. Dobar dan, izvinite što kasnim. Sjedi, Omer. Dobar dan, izvinite što kasnim. Opet ti, Omer. Sjedi. Dobar dan, izvinite što kasnim. Omere, dosta je bilo. Izlazi napad. Imam jedan problem sa tvojim jednim učenikom, onim malim iz zadnje klupe. Iz mog razda. Iz tvog, onaj mali iz zadnje klupe, Omer, nešto se s njim dešava, uistinu, to se stalno ponavlja. Molim te, vidi nešto, šta možeš, šta je u pitanju? Da ti kažem, stalno mi kasni načas, ja sam ga danas isključio. Nekoliko puta upozoravao, međutim, nema ništa, ometa mi čas. Ja kažem, Omere, dosta je bilo. Ne znam, možda nisi trebao. Moram ja to provjeriti. Nego da ti kažem kao razredniku, pozovi njegove roditelje, vidi šta je u pitanju. On ima samo Marko. A zvaću ja nju tog sedmici pa da vidimo šta se dešava. Mislim da bi to trebalo. Ovo mi nešto nije u redu. Moram to lično provjeriti. Izvoli, brate, znaš da sam uvijek tu za tebe.